Biarasay sumanga nabi nagu sumanga sahabat mipantag po sa giyang kaiya kala Allah. Kenapa kiau bagi sumanga sahabat radhiyallahu taala anhum sabab po sa giyang kaiya agama. Aki punampay na sa giyang kutuwa kala Allah. Na ino mga day biya kasuladay sa giyang kaiya pusot tanwa giyang kaiya kaknala si iku Allah. Nagu sukasimba si iku Allah subhanahu wa taala anta wa akada. Ino mga day nakapag kalagyan ko ito abaya ginawang kaabusubaya Allah subhanahu wa ta'ala. Subuan na yung Allah na subuan na yung abaya ginawa. Ino mga day وما علينا إلا البلاغ المبين. Alhamdulillah nahmaduka rabbi hamdan hamidin wa nashkuruka syukran syakirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أن اتقوا الله حيث أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala aking pag-adatan. So kalang wanugan-tugan na palayan matatangkad arkukad ng tanong wa Rabbul Alamin. Gusto salawat sa iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina ni pupumani tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaiya lambos ang kaiya. Inubagay na katanong Allah. Mga umulat tanong lamba na pangling tanong sa iku Allah amasin tanong mo sa sangkot ay kaso sa kato Allah. Kadaklan sa iku mga tawa dirong di isang-isang di ang koto ama sa uli na di ang koto akuras. Na manian din adikat tawa na di ang koto kipipantag niyan sa iku kadna niyan. Matutembang sa pimbarang san katumbangan sang kaiya niya. Di tanong mga pagarikulay, mga luksami, mga pagariyami, pakalilipatan agyang kaiya kawya-guyag tanong sang kaiya niya na makampatay kawya-guyag. Anto na mga daing dawa tanong sang kutuwa kapada pasik Allah. Anto na maday sumbag ka sige kung kad na nakamay kay siya na nakagyang kutwak kawya-guyag ko anto na ipinggalabog kasang kaya dunia. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isakatanway ang mga Muslim unina mga mananawadan aparat yan yan sa iku Allah na pag-iksamin tanong sa mga ginawa tanong. Ino mga dahin niya kasunod si iku mga pusok tanong agyang kutwa aparat yan sa iku Allah na kalag sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wanta ka maginantara agyang kaya aparat yan. Padakon sana na usang koto kiat tenduang kau ni nak ketenduang kasagyang kaya ginawang ka nadudun agyang koto parat dia si Allah. Nasabutun ka sa mga ngaran Allah. Masabut ka sa mga sifat Allah, sa mga pangkatan Allah subhanahu wa ta'ala.
sumangay ngaranian inumadi katawan ka sumangay ngaran Allah. So siyaw pulo agus siyaw ay ngaran Allah subhanahu wa ta'ala inumadi siya sabutan tanong ni na mapapamula sang kutwa mga pusong tanong. Ay po nasabihan kutwa ar-Rahman nataman sabihan kutwa kapusiyan. Inumadi adi na matatangon sa iko mga pusong tanong. Miya kada-kada pukay si mata ang mga rana sa Abdul. Nasusumpatan niya sa Abdul Ayman. Abdul Giraw. Nayago kay mga urip ng Allah. Kupa kaya sumpatan sa Abdul na ginungkutwa na itinin ang aran ng Allah. Basta ang makanisan. Dataragi ang kutwa mga Abdul Khalik. Na ginanigo pa kaya ang aran. Naupoon makaliw sa giyang kutwa siya pun agus siya ay ngaran Allah na ngaran naka. Gumiraw ka. Abdul Ayman. Ori panguni Ayman. Nakagiso Ayman na kanabot ng ngaran Allah. Ino kailangan na siya katanong na makanila tanong agiyang kaingaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga liitaman nakakapanalang kasi ikukad ng mutarabul alamin. Itaman mga dia kakakanalang kasi iko sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga dia katitindigan na kaingaran ng Allah so ar-Razaq sekalian supli rizki. Ino mga dia katitindigan na kaso Allah subhanahu wa ta'ala na sekalian ngaran niya na so al-Hayy sekalian na supli pengoyak. Wan mumit sekalian na supli pengunuh. Ino mga day katitindigan na kanan. As kanya ni pumbagay si ko kawyag-uyag. Sa kanya ni pumbagay si isang kutwa rizki wa rizki. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ino mga day katitindigan na kaaso Allah. Na sifat yan nagyang kutwa masalinggaw na gugyang kutwa makalimun. Ngaran yan nagyang kutwa masalinggaw na makalimun. Nasipat niya nagyang kutwa ni'ma. Masisipat niya nagyang kutwa masaling lugaw na makalimon. Ino mga day katawan na kanan kuripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day katawan na kaasukan na nakarabul alamin na masisipat niya nagyang kutwa kasiksa niyang kuripun Allah at kalipatan niyan. So parat niya siya Allah. Biara sa iso mga nabi na gusto mga sahaba. May pantagbo sa giyang kaiyak pala Allah. Kenapa kiau bagi semua sahabat radhiyallahu taala anhum sabaqu sagian ka agama. Aki penampai ni sagian kutwa kala Allah. Na ino mga day biya kasulay sagian ka pusot tanwa gian ka kaknala si Allah. Nagusto kasimba si Allah subhanahu wa taala anta wa akada. Ino mga day nakapag kalagian kutwa baya ginawang ka subaya Allah subhanahu wa taala. Subuan ya Allah na semua na baya ginawa. Ino mga day hindi ikutwa. Bupo na yung makuha ng subaya ginawa na dapat nabi makasulat. Itu at yung manasiiko mga pulutan. Dapat makarara sa kaiman sa giyang kaya mga ginawa tanong. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. Padanan sa nanao sang kutuwa. Sumiyo na darka agiyang kutuwa parati agiyang kutuwa kak na lang kasi iko Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yapalutulian inna Allah tis'a wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. So ating Nabi sallallahu alaihi wasallam so Allah adin angaran niya na siyaw pula o siyaw. Nasa rin sa mga tao ama memorize yan nanan arak sumaanan yan nagupagin benar niya nagyangkot to mga maanan yan. Dakhala al-jannah na si Korean o kawapat yan napakasumad si iko surga. Sa ingaramuanan wa Allah subhanahu wa ta'ala apyagan na dika. Kuan tunay mapapadala sa giyang kutwa mga ingaran ng Allah. Nakasunod ka sa giyang kutwa surga. Si iko Korean o kawapat. فعلم أن ذلك أعظم ينبع ومالة لحصول الإيمان وقوة وثبات ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان. Tangkalani wan tiguan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Agyang kaiyak ka padal mo ingaran ng Allah sa isang kutwa mga puso mga tao na agamu yang buong lihusulil iman na pinakamalaan na kasabapan sang kutwa akap tugto agyang kutwa para tiya ulit ng Allah ipagpagumar agyang kutwa para tiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, ananaw sa sumiyo na dira kaagyang kutwa para tiya si iku Allah tadabburu ayatul Qur'anil Karim nagyang kutwa din kadi ka pamimikiran sa agyang kutwa ini turun Allah dito sa Quran miyan ka agyang kutwa mga ayat Allah kung betian fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu igirati wallah kung betigo nabiya kung betian agyang kutwa Quran napamakin ganiyo wa ansitu nagudara na kanu ino mga day amay kapambatian sa Quran tumatarget tanuhan tawa kadi ayak una tiku Allah subhanahu wa ta'ala titu mga tawan na paratian si iku Allah wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanaw ala rabbihim yatawakkalun ayak una mga tawan na nagyang kutwa titu paratian nagir amyan-biran biyak-yakiran sa mga ayatu Allah subhanahu wa ta'ala nakaumanan agyang kutwa paratian si iku Allah wa ala rabbihim yatawakkalun nabusuk-busuk kadna niran susarakanan ino mga day agyang kutwa Quran si sagyang kutwa kapun ganda sagyang kutwa mga ayat ko Allah penunjuk agyang kutwa mga pusot tanu ino mga day agyang kutwa kian gang kasagyang kutwa mga subuan wallah sumiyang ang kutwa pusot wala ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu amran ay yakuna lahum al-khiyarah dati ko Allah si ikum ya marati datu na kum ya marati abai egira sumiyo gus wallahi batalo ki makapun baya-baya aya maana na di saratang kandaan ka saratang kaunutan ginan itu ahnya kasunadara ka kutwa parati amana kagilang kutwa mga subuan wallah naino mitugum pia sa mga sahaba kaan din kini turunan isang kutwa ayat ang yabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diri kinan apunutan ipun budalan agyang kutwa makanya nagyang kaya sa katan wa masiman to naman ko panagyang kutwa subuan wallah sudin sukuran na sa sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam na pangilay na kapanasawkitan dumani ka pakalidas ko pangilay na kapanasawkit an dumani ka pakalidas ka sa kutwa subuan sa likon mo pada sa kerang-rangitan wallah ang kutwa mga tao ada na ini subu Allah subhanahu wa ta'ala subuan na pumili na kapanasokitan dumanay kapakalipos kau datarokan dia ka ini sumusukan dia ka namya pa to talaga apniya ka kung ina pumili na kapanasokit agyang kaya magatos ang ibuan dumanay dirong kalabati lebatan lagi sa 2,500 na dia ke magatos siya ko mga padagan mga wipun Allah yang kutwa mga to singgibo pulbatan sa 2,500 lagi ito pumanarin ang kaon agi ito yung pambugian ang kaon na sisag yung kutwa pakura na ka agi yung kutwa pakura na ka na din na bang kaon na kadili yung kutwa siya po na 7,500 na singa puto tago sa yung kutwa di dalam mawalay ni yung ta si Areva nagyang kutwa 2,500 na may pag-ikhlas ka rin mula sa totoo Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kutwa kaya pag-ikhlas ka niya kayo tito at iapasagatan na kawagama mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala inumaring sukapit ka nagatanong sa kutwa mga ayat ng Allah di tanong mga rin di mga pamimikiran na di tanong mga rin di kaupmanaan na kusaran sa pamimikiranan ino mga daya yang kaya ayat anto na mga daya mapapadalam siya kalabihan ino mga daya turunang ko Rasulullah anto na mga daya pagkaanta pa na sa iyong kaya ayat ino mga daya piyagana dagtanong sa Quran antaw akada ayak kadak kala narakat tanong naramik yakap putih na sumpah yang di mata umat sa Quran Allah agyunan ida abalian na lawang ko kawya-kawya mga muslim ay ipapaliwat kaya nakapunan na derang kumaanang Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa di'ang ati wallah suingaran ko kad nanka
pagampaganay wahyan sa nabi na ini subun na kapaganan kabatiya na ino mga di piyaganan itan wag yang kutwa maanaw Quran piyaganan itan sukang batiya si ku Quran piyaganan itan sukang suta si ku Quran antawa kada anta kamatutundong tanong kupin berangsa antuna mali kesuatan wa may kamakaumatan sa hadapan Allah adilin akat terway muntas bahasa Arab ginan abas Al-Quran antuna ima kesu mga tao apa kibalas kaun so Fatihah dayak kebersihan na patika pakibalas kaun so qul huwallah nayami abalasian na qul huwallah kanang kaswallah dito peligro agumirawat doang pitro Allah doang kaya Muhammad qul huwallah isa Allah nayami abalasian na kanang kaswallah isa Allah abi punya salin sokaw kami buluyaka na andumanay kang bugin ka sa peligro andumanay kang bugin ka sa lugar amaranin agian kaya kapatay mga kulipon Allah ikadua na lang sa miya kasunod na kaang koto ikatlo na lang miya kasunod na kaagiyang koto para teya ma'rifatu siratun nabi sallallahu alaihi wasallam at tawana kasunod tutulang ko nabi ino maanay katawan na kay taman at tutulang ko Rasulullah ay ni sumuro kawal amakanala kawan ta sunabing ka aginan sumpude ko pakay sa sisang kutuwa di dalam akubor man nabiyo ka antay nabing ka anto na amaday tutulang ko Rasulullah wantay pag-isir ka na anto na itutulang ko mga artista sumawa tara katanong na ipag-isir ka nung antay nabi niya rin niyang katawan sabab po ko damang biyat si iku agama Uisi kawan suan tunai tutulang ko pimberang sana artista pimberang sana gidaw manaya ami pantag ko kawya ko dunia na mapunutulian ando tukisnit siya ki kumangalok itiro nabi na kullu mawludun yuladu ala alfitra so kalangwan inimbawa tara si imbawa ta ko agama malagi duwan ta awat Yahudi anta awat Kristiyan na inimbawa ta na muslim na yapos sabab palagi sa kapku Yahudi mga wata na may sabab kung belalok kapka Kristiyan mga wata na may sabab kulok sa din na sa imbiya ka sangkoto at ka nagitulong ni pagmanian datar agyang koto mga wata tanong agyang koto silpon na sa din sa idawang drugas agyang koto silpon nagitulong ikilairon Biya tangkas wata ka kagyutoy susubur ka Allah subhanahu wa ta'ala an bimanay ka kinalanian si iku Allah an bimanay ka kinalanian si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino mga aday ginawa ko katawan ka anto na itutulang ko nabi anto na mali kira sa mga sahaba anto na mali kira sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasin pagnak kanili desira katanong na ibu katawan niya na swingaran na ninyang katawan itutulang si iku nabi Pakapan nakasatu tulang ko Rasulullah ay susuburo to Allah tunutunan niyan. Pengenalan niyan ang tunay kira sa Rasulullah. Ang tunay kiyang ginabakaw nabi sa giraw manay ang tunay kiyang sinibiyang Rasulullah. Kau pama kenal kasulangan tutulang ko Rasulullah. Na insyaAllah namin kung bulan kaagiyang ko Rasulullah. Na inumang aday sisi katanong sa dito iman ayat sinibag na malugay pa sa iman. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun inwati wallahu subhanahu wa ta'ala bayran dama kilala sunabiran bayran dama kilala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiran na pungkir niram pada mga sunnaw nabi mga urikum Allah subhanahu wa ta'ala ginanis katanong na patok terkatanong mga mukmin na makanalatan tutulang ko Rasulullah tutulan si iku mga sahaba kagyuna di kiyasa mapansan kinira utra katanong para kaya si iku Allah namay karin tanong makanal na madidili kadud lagi yung pagto para kaya tanong Sunabi sallallahu alaihi wasallam sa kiyang nunubakanian sa kiyang kaya agama na darong katarutupi
sa tulog. Ganyan namiga sa kanyang kutwa mafia igaan. Ganyan ang tunabay nila katarutupi. Agyang kutwa kanyan mipantag busag. Yang kutwa kaya aruraya yan. Sagyang kaiyak yang ginabukan yang buagama. Miyaka 20 abu, miyaka 60 abu tulurawon na sunabi na mararasay. Ganyan dimitar agyang kutwa akaputugan na ganyan. Si iku agama. Kipu penulun niya na si iku agama. Miyaka 30, miyaka 20 abu tula kipu penulun niya na si iku agama. Ayah buntua pantang antano kasunod dia paratea uwiin na sa katanwahin na matatambang tanong. Ikadua, ikapat nanaw sa miya kasunod na kagyang buntua paratea nagyang buntua al-ajli war-rizq. Yang buntua katarima angka sa gyang buntua ajal urip nu Allah na gyang buntua ilmu gay wala rizki sa gyang buntua urip nu Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul kullana inna ahadakum yujmi'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqa mithlu dhalika thumma yakunu mudghah mithlu dhalika thumma yursilu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'ammaru bi 4 kalimat bi kutubi rizqihi wa ajlihi wa 'amalihi wa shaqiyyi aw sa'id. Ayat 3 na nanausap po din sa miyaka surudir kaagiyang kutwa paratiya si iku Allah na matarima kaagiyang kutwa ajyan uripun Allah la yastaakhiruna wa la yastaqdimun agiyang kutwa uripun Allah nadidong tunduk na dikisuru anda din ikatarotopian napay na lagi. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutuliyan mata na tingin na sumdugay sarakano napagkatagudan sang koto at tiyan o inayan si isang koto ay 40 gawin. Matatago at tingin sunggi sarakano sang koto at tiyan o inayan si iko'y 40 gawin. Kukyad na Allah sang koto at tiyan o inayan. Uriyan yan at tigo Allah, tigo nabi na adun Allah, ala kaarum. Summa yakunu mudga uriyan yan ng guloys kanyan asapo. Uriyan yan natin Nabi sallallahu alaihi wasallam na suunun wallah sa malaikat. Fayanfakhu fihi ruh ipagyupiro nagyang kutuan yawan yan. Yutu adna isa hadis. Ya panutur sa gyang kutua. Pada kitab anda din ikatendu ang kako darbu paka. Amarimbi apa gitungang ka. Na andun ikapat puluh yang gawi napakasud ka ang yung kuto ikaubat yan. Apa bang ni nakasih iku Allah agyang kuto at agyang kuto ay bris-bris na wal amoy ataw. Nama baduy ka mapaniskan yan sa agyang kuto mga watasari. Agyang kuto ay kapat puluh gawi nagyut bikin buganun sang kuto niyawan yan nagukisurat din. Kimbagan din sang kuto apat kaklas. Paganairo natin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa kisurat dan sang kutwa rizki niyan. Sagyang kutwa 40 gawi di diyang kutwa niyan. Waya maputumok yan nagilaw man yan didno tukulin. Api ang tunadun isuan o kadandan o pagtaw na kaganiran nagyang kutwa maputumok yan kukoya wigin na dikulin. Isurat ating Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuto maputumok yang kuko yang biriang dunia itu suris kinian. Isurat anda deket anda maka pengin anda maka mintin anda maka penunggar paing sang kuto kau yang biriang. Indonesia kioto ke kawasan Tawakali. Na basta ayami surat teruna pada sang kuto mga ke kawasan. Na apian tahu na to itu ikurkan kutuang kandag yung pagparis. Anong kumana mga toyat din diyan na tingin na angin sukura ko wala na gumaganakan sa timbara na din niya pangalabakan. Aya subukan na raka wallah na pangalabakan na kaang kutwa sabab. Baka dang putumani si iku Allah sawat ay ala na mariski mo sawat ada bang kakaruma. Ngalabakan ka yung kutwa sabab. Pangaruma ka na ug pamangni sawat. Mungiro kaya na pangaruma ko nga na din ka panginayan sa okit ka pangaruman ka. Tupang mga ni kasar, ya Allah, nabi akong kasatamu kagiraw man ay nading kapangilian sa okit, igiraw ako ang kainin.
Ayah sisir ketanun agian kutwa kapal gelebekang kasagian kutwa mga sabab. Akake ko ang kasang kutwa ni Allah. Pagana yating Nabi surat urip penuang surat malaikat Nabi yang kutwa yan dikala umuk yang dunia. Ikadua tinu Nabi yang kutwa mapumurian. Waya mini surat rauna 40 ragun andin ni kamu 40 ragun. Painalag ng ganatan sa dunia. Sadin sa mini surat raun apyaki surat Allah. Si isang yung kutu lok na ditutup. Ugit na duman na yung mga namiyali nabi ad na ama sa makatulin. O ukuran manusia. Ikatlo ti Nabi aki surat sa giyang kutwa kipag yupang kunyo ori puno Allah sang kutwa kapapadalam yang kunjano ina iyan nagyang kunto ama penggelebak niya. Ikat-pat nagyang kutwa kumuri siya kilupay ng mga ding mararasay sang kutwa kapagintaw niyan wanta kapapas sa giyang kunto kala na bulan sang kutwa kapagintaw niyan na mga ori puno Allah subhanahu wa ta'ala di na nakagalin yang kutwa mga tao amiyat tembang dan sang kutwa niyan di kang gelabagasaan dumareka ko aniyan kugiraw. Wah ini sungguh kata ugi dah kena ingkap kalipat Yesus sambayang ka ingkap kalipat Yesus simbang asih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Adna sasi ku mga sahabiya di piyamang ninian ya Allah na paagiraw paagkuwasa mo paagkuwasa akong ka. Miyan ko Nabi. Tamang ko mga pagariag yung kuto sahabiyan ini pamanin niya ala na paagkuwasa ang kasi giraw. Miyan ko Nabi ang kuto pang niya ang kuto sa kataway abot ko mga sahabiyan. Pitero Nabi abang katingin di katawi mas tumatingin ya tumangan yang kasih ku Allah na makalinis kasih ku neraka na makasulod kasih ku surga kaswatingin suka kakibarin kawasan dunia na mapapasan nanan watingin umini surat ka kawasan adna masana ke kawasan mana tingin umini surat karo ka pobre so tingin na taraming kan ngati buluga patang dari tua tingin kelin sadin sa ini bugir ka wallahu subhanahu wa ta'ala diyan di nagitu ni mapung bagina ka ayam ya alui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ayat ini nak kakelin ukuran masih isang kuntuan Lailatul Qadar. Nah umat tamu musuh penuh Allah. Apa tumang niyan amali Nabi yang kuntu marat tadian si kumapiabtan. Nah terima nutu Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalintas iko ay sampai tanong bulan Ramadan. Wa qulu qawli hadha wa nastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi wa sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.